Tingting nasihol si pamasaon. Sermon majelis, calon situa, calon samas, ketua-ketua seksi GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, bertempat di GKPS Harapan Indah. Na melayani Aima Inang PW Lesnaria, Janana Manjabui Aima Bapak Situa Hamonangan Purba. Verifikasi keuangan dan laporan kegiatan untuk setiap seksi dan non-seksi akan dilaksanakan awal Februari 2024. Diminta sebelum menyajikan laporan agar pengurus seksi mengadakan rapat dengan anggotanya dan sebelum diverifikasi terlebih dahulu disajikan di grup WA masing-masing seksi kategorial dan seksi non-kategorial. Bani tanggal 21 Januari 2024, ia dongkon pengurus inang jemaat do LPJ dan keuangan, waktu ni jam 12, wib siluk keluar minggu. Ase hubani hita haganup anggota inang jemaat GKPS Harapan Indah, ase rohmah hita mandihuti LPJ pakon keuangan tahun 2020. Selanjutnya, Aima kelas marguru angka di Harapan Indah akan dibuka pada awal Maret 2024. Bani keluarga yang akan mendaftarkan anak dapat segera menghubungi PMJ. Ya tahun Hanamido, selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Aima hubani inang CSY Priska Hutagalung pada tanggal 11 Januari 2024, Situa Pridona Tondang 11 Januari, nama Poso Mayarni Merawati Damanik 12 Januari, nama Poso Priscilia Natania Damanik 13 Januari. Nomor tugas bani minggu tanggal 21 Januari 2024, ambilan Aima Inang PW Lesnaria Damanik, Paragenda Situa Sahat Simarmata, Doding Samas Janerson Damanik, Tingting Situa Irwin Sinaga, Panggalang CST Romanson Purba, Panggalang 2 CSY Maruli Haloho, Pemerhati CSY Erikson Manurung, kesaksian pujian seksi nama Poso. Bagi jemaat atau partisipan yang rindu untuk berpartisipasi untuk pelunasan hutang gereja, dapat mentransfer ke rekening mandiri 1560018720310. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan atau bagal nyuhur, dapat mentransfer ke rekening BRI Gereja Kristen Protestan Simalungun Harapan Indah 0424 01 000954 Sonai matingting keuangan pakon nasihol si pamasaon ta ibagas na sa minggon Tuhan mana mamasumasu hita haganup martonggo mahuta. Ipuji ipasangap hanami duham tongtong bani perguluhan nami. Doma imasuki hanami Tuhan ari pasapluo pathon tahun 2024. Ibagas gok terima kasih Tuhan nami hubamu Tuhan. Ibagas permudu-mudumu perramutionmu huban nami haganup. Boy hanami marsada niuhur bani sadarion mamuji pakon pasangap kongoranmu. Doma iwar tahun hanami Bapa aha nasihol pakon nasihol si pamasaon sonai humani bani keuangan nami asimar pasu-pasu maham Bapa hubani haganup na ikut ambil bagian hubani kepengurusan atap AHP program nami ibagas tahun 2024 on bastu maham Tuhan ibagas haganupan aseboi idalan kon hanami haganupan program-program nadop ito tapkon pakon na iputuskon hubani seksi-seksi haganupan seksi kategorial atap penon kategorial asi ibagas haganupan Bapa mardalan torsa tiba panorang ni Tuhan asi ham matongtong nama masu-masuhan nami haganupan
Haganuk pengurus sunah majelis pakon PMJ. Sunah manihan nami Bapa Martonggo hubani haganuk kuryana hadir bani panorang on. Asiham matongtong nama masuh-masuhan nami, na memberi kesehatan, na memberi gogo, na memberi malas niuhur bani perguluhan nami, ibagas na samangguan. On matonggo elek-elek nami Bapa, na pada sanami marhite anakmu Yesus Kristus sanami martonggo martarima kasih. Amen. Mandoding mahita. Puji hita tuhata marhite doding haleluya nomor 410 ayat sada pakon ayat tolu. Sonang rapkon Jesusin, rapkon Jesus tong-tong, rapkon Jesus tong-tong. Rapkon Jesusin, rapkon Jesus tong-tong, rapkon Jesus tong-tong iya paroda, bay nagolapin rap Jesus daw iya rijin, bay Jesusin pakon hasin tonganin, jana ulang mabiar hamicin. Barita Jesusin pakon hasin tongani, jana ulang mabiar hamicin. Mabokas niin sahirikon main jana tanihon. Iloni rap Yesus jauh biarijin, akhiri kon Yesus di anjah barusihin, dana ulang mabiar hamicin, akhiri kon Yesus di anjah barusihin, dana ulang mabiar hamicin. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita. Bapa nami nai surga, terima kasih Tuhan. Dumatongun ipersiapkan hanami, diri nami, uhur nami, hun rumah nami bei, nalaho mamuji, pakon pasangapkon ham, di rumah panumbahan oleh Tuhan. Malas mauhur mulai Tuhan, bani parroh nami, bani kesetiaan nami, nalahu mamuji pakon pasangapkon goranmu, ibagas setiap kebaktian minggu oleh Tuhan. Bapai surga, bahat tongon oleh Tuhan, nadop idalanihan nami, bani perguluhan nami, tapi sunaipe bani hari hanay selanjutnya, tong-tong nami berserah ubamu oleh Tuhan, asiham matong-tong, na mangiring-ngiring pakon manogu-nogu goluh nami. Mertonggohan nami le Tuhan secara khusus subani keluarga purba. Nadop mamboban ni umbahani sedia manjalo pandidion nama pasingin. Tuhan siap pakon kuriamu nale Tuhan marmalas nyuhur tambah matongon nale Tuhan bilangan ni napor saya nadop manjalo pasu-pasu humbamu. Asile Tuhan ajari hama orang tuaon nalaho pagodang-godangkon niumbahon ase tong-tong si dere Tuhan marguru hubamu marpanukun hubamu bani nalaho mandidik niumbahni si dia haganupan nalaho pagodang-godangkon niumbahni si dia haganupan ale Tuhan. Bapai surga sonai humani agi niumbah nami haganupan na etek na remaja na magodang ale Tuhan. Ahape sonari keadaan ni dia bani persekolahan, bani masa pertumbuhan, sonai humani agi basi, bani masa kuliah,
Sonahimani age Tuhan bani masa-masa kerja ni sedia. Hubamu hanay marondos subani haganupan nyombahan nami le Tuhan. Togu iring-iring ham masih dia ondos sumamu masih dia le Tuhan. Bani haganupan perguluhan ni sedia. Marpangarapan hubamu matongtong si haganupan le Tuhan. Papandeham hanami haganupan orang tuani. Mangiring-iring menugu-nugu si dia. Hubani perguluhan naromban hubani harosuh nurmu le Tuhan. Bapa di surga martonggo doha nami tongon le Tuhan. Masuki hanami ma minggu padua honon ibagas malas niuhur. Ale Tuhan bahat tongon duma irencana onoh nami marhitihon ni rencana kuriamu nalaho si dalanon kon nami bani tahun 2024 ton. Tuhan hubani hagarupan seksi, hubani haganupan pangurus ni kuria, haganupan na sepakatihan nami tongon le Tuhan, dalan kon hanami main ibagas malas nyur na humbamu. Mertonggo dohuman le Tuhan, hubani haganupan pangyendon nami, pasu-pasumu le Tuhan. Hubani kesehatan nami, hubani sinadongan nami, na mandalani perguluhan nami hari lepas hari le Tuhan. Marpasum-pasum maha le Tuhan. Ondos subamu ganupan panginduan nami, ondos subamu maha ganupan panginduan nami le Tuhan. Bapa di surga, mertonggo doha nami Tuhan, bani tahun politik tongon setokin nari masukin nami ma pemilihan umum bani tanggal 14 Februari. Ijape nile Tuhan haganupan nadop itu Tuhan ham persaya doha nami na terbaik main jalon nami nalaho marmudu-mudu secara duniawi paradong ni negara nami ona le Tuhan. Asal le Tuhan tatang ham haganupan pemilihan, tatang ham haganupan le Tuhan, haganupan rencana persiapan asetor sahu bani harosi ni uhurmu. Bapa di surga, bani haganupan kebaktian nami, nalahoroh. Sonai homani ge pertongguan nami pe Tuhan, pertemuan rumah tangga, hadir matongon ham le Tuhan, tonga-tonga nami, setokin nari adong konon nami ma pertongguan rumah tangga per rumah tangga. Ase ojur ham hanami haganupan kuria mo Tuhan, nalaho manjalo, manjabui, bilang hanami manolak kali Tuhan. Ase marmalas niur hanami, nalaho mamuji pakon pasangapkon goranmu, riap pakon kuriamu. Ombal tonggo nami le Tuhan, nayalekon hanami hubamu, marhite-hite goran anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Riap mahita martonggo, marhite tonggo, ni ajarhon Tuhan Yesus subata. Hamba panami na yung guri atas, say nama pasing magoranmu, say roh marajaonmu, say taut maharus unurmu, naguritong mahon sa mga guri atas. Birhama ben nami sa daron haguluan hari-hari. Sasapama dosa nami sungon panasap nami, bani dosi anak suman na marosa rupak nami. Ulang hanay bubayham parlantingan. Kaluham hanamin bani pangago. Kaham no si madahara jaon, bakon haguguhon, apa sangapon sa dokah ni dokahan. Amen. Hundul makuria. Mandoding mahita. Paima ijalo hita, hatani naibata, naibadas Bapak Pendeta ta. Ase puji hita Tuhata, marhite doding haleluya nomor 340 sia, ayat sada pakon tolu. Goran Yesus say marsora bay ganup duniaon. Yesus dan Yesus
Ranjit